بیشترین مبارک باد بر تو دلبرین هر رندام نو در بیشترین خوش باد شب و یار دلکش که من شبم خوشم لکن در آتش که من شبم خوشم لکن در آتش نگه کن تا چی مشکل باشد این کار تو بخفتی چی مشکل باشده کار تو بخفتی و من به تو بدار مستمندم زی سر بفرست موی تو ببندم زی سر بفرست موی تو ببندم دلسم خوابه نو شاد بادم تو فیلی اوزی من هم یاد بادم دلسم خوابه نو شاد بادم تو فیلی اوزی من هم یاد بادم تو فیلی اوزی من هم یاد بادم عمر می‌گذرد خاطره هاش میماند تاریخ می شود و این حقیقت است که ما گاه گاه این کتاب تاریخ را به دست گرفته ورقگردان میکنیم گویا غبارش را تازه میکنیم این حقیقت است ولی باز ببینید که آن حافظی که امروز سرودهایش بازخوانی خواهند شد دفتر خاطراتش هرگز غبار و گرد ندیده است زیرا گرچه 40 سال باشد که او در بین ما نیست ولی همه روزه هر لحظه دفتر خاطراتش به یاد می آید و ما ورقگردان می کنیم و محفل نیست که سرودش را زمزمه نکنند مخلصانش پیروانش سرودهای حافظ خلقی تاجیکستان دوستمراد علیف امروز بازخوانی خواهند شد از جانب قربانعلی آدینایف اینچنین دسته هنری فیلارمونی خلقی ناحیه فیض‌آباد به نام نگین رؤوفова هر یکی شما را خوش آمدید میگوییم شام هر یکی شما را بخیر میگوییم سلامت باشید تشکر زیاد بسیار در اول برنامه یک سرود خوب را انتخاب کردید و خاطر هر یکی ما را شاد نمودید اینچنین در چشمانتان اشک میبینیم این از چی باشد هر وقتی که من سرودهای استاد دوستمراد علیف را زمزمه میکنم به اختیار از چشمانم اشک جاری میشود اون لحظه‌ای که ما با هم بودیم اون لحظه‌ای که او ما را در زیر قنات خود گرفته تربیت نبود و وای رساند به خاطر میباید و امروز که استاد در قید حیات نیست او اگر گرچنده از دنیا درگذشته باشد هم در قلب مخلصانش دائما ابدی زنده میماند زنده است بله من یگام سراینده را نشنیدم که گوش نکردم که مثل شادروان دوستمراد علی به من تاثیر بخشیده باشد و همین اخلاص همین ارجگذاری
ҳамин меҳру муҳаббати самимона то ҳол шуморо ба ҳамин дараҷа овард расонид ва дар пайравияшон то ҳол суруд эҷод мекунед. Инчунин чӣ хеле мебинем, мушоҳида мекунем, ҳамеша сурудҳои устодро дар ҳама ҷо замзама мекунем. дар кадом маҳфиле ки набошад, агар ман таклиф шуда бошам, ман аз устод Зафар Носимов месароям, аз устод Бобоҷон Азизов месароям ва аз устод Дустмурод Алиев месароям. Бисёр маъракода ба ман хоҳиш мекунанд ки сурудҳои устод Шодравон Дустмурод Алиевро бештар замзама намоед. хоҳиш мекунанд. бале бале. шояд ин аз он сабаб бошад ки шумо аз аввал пайравӣ кардед, дастпарвари ин нафар будед, мушоҳида кардем, овозатон низ монандӣ дорад хеле. аввал ман аз хурдӣ, аз 6 солагӣ сари ақл омадам ва ёд дорам, ман сурудҳои устод Зафар Нозимовро месароидам. вақте ки синфи 8 будам дар мактаби миёна, аз радиои мактаб Шодравон устод Дустмурод Алиев суруд сароид. Камсамоли Лелинӣ, фарзанди бебоки ватан. вақте ки ин сурудро ман шунидам, беихтиёр ба иҷозати ӯ дилбастагӣ пайдо кардам ва то ҳол сурудҳои ӯро месароям. ва инҷо чун аз Зафар Нозим ёд кардед, вақте ба эҷоди устод Дустмурод Алӣ мо назар мекунем, ҳаминро мушоҳида кардан мумкин аст ки ин кас гарчанде як мактаби худро доранд ва зиёда аз 60 суруд эҷод кардаанд. Сурудҳое ки ин кас месароянд, новбаста аз оне ки як шаклу сабки худро доранд, бештар пайравӣ мекунанд ба устод Зафар Нозимов. ва ҳатто баъзан дар байни сурудҳояшон нолаҳое ҳаст ки худи Зафар Нозимов чунин месуруданд. бале ҳастанд ин хел сурудҳо. ба ихтиёр устод Дустмурод Алиев сурудҳои устод Зафар Нозимовро ҳам суруда аст. чун шумо шогирд ҳастед, бевосита кору пайкоратон дар таърих ҳам бошад, бо ин нафар хеле наздик буд, рабт дошт, медонед ҳангоми амин тарбияи шогирд, шогирдонашон ёдрас мешаванд ки ҳаргиз сахтгир набуданд, гарчанде бештар масъулиятро аз мо талаб мекарданд, бо ханда ҳамеша ба мо дарс мегуфтанд. агар мо як чизро хато кунем, сарзаниш намекарданд, як ханда мекарданд ва мо аз ҳамин ҷо мефаҳмидем ки чизеро хато карда истодаем. аввали маротиба дар назди ӯ суруд сароидам ва суруди он касро гум кардам ва камтар зиқ шудам, дилгир шудам. баъд хандидам, як табассум кард, гуфт ки меша шогирди ҳеҷ гап надорад, мешавад. бо ҳам хел ба ханда, чуноне ки шумо мушоҳида кардед, ба ханда гап мезад, шӯхиҳои зиёд мекард. дар байни мухлисонаш аҷоиб як таърифҳое ҳаст, қиссаҳое ҳаст. чанд рӯз қабл дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ як навор баромад, тамошо кардам. мухлисашон Иброҳимҷон Ҳакимов аз ноҳияи Балхӣ ҳанӯз аз соли 1978 вақте ки устод дар синни 28 солагӣ унвони ҳофизи халқиро сазовор мегарданд. Пас он як сурудашонро тариқи радио мешунаванд ва аз ҳамон рӯз шурӯъ карда як мухлиси самимии эшон мешаванд. ва ҳатто инро бубинед ки ҳамин ҳоло ҳам дар хона тамоми сабтҳои устодро доранд. ва ҳатто мегӯянд ки мо гоҳ-гоҳ нишаста мухлисони устод ҷамъ мешавем ва сурудҳояшонро гӯш мекунем дар як хона. ин аз самимияти бузурги эшон дарак медиҳад. ва ҳатто пас аз оне ки сурудҳо месуруданд устод, баробари ҳамон сурудҳояш мухлисонашон аз ҷо бархоста қарсак мезаданд. шумо инро чӣ гуна дар ёд доред, чун шумо низ мушоҳида мекардед ҳамаи ҳамин манзараро? ҳолатҳое буданд ки дар вақти консерт сурудо тамом мешуд, бас кардан намемонд, намегузоштанд ки бас аз саҳна баромадан намемонданд. бо қарсак, бо ҳамин хел овозҳои баланд намегузоштанд ки ҳамин Шодравон аз саҳна берун барояд. талабномаҳову дархостҳо менависонданд, бо хатнависонда равон мекарданд. ҳамин хел илтимосу хоҳишҳо мекарданд ки аз саҳна набарояд гуфтад. дар кулвори барнома имрӯз дар баробари он суруде ки дар аввал садо дода шуд, боз кадом сурудҳои эшон бозхонӣ хоҳанд шуд имрӯз? моҳи Файзобод бо қалами устод Усмон Шарифзода ва оҳанги устод Дустмурод Алиев пешкаши тамошобинон мегардонем. боз кадом сурудро? туро ман дӯст медорам. шер аз лоиқ шерали. бале, оҳанги устод Дустмурод Алиев ва Тоҷикистон.
سرود دوست داشتنی هر یکی ما. بله. خب بهترین سرودها رو انتخاب کردید. عموما گیریم همه سرودهایشون بهترین است و باور داریم که این برنامه گرچنده دویم برنامه است، در حقشان بیننده یک چیزی نو رو، یک خاطره نو رو به خود میگیرد، یک سخنی نو رو. چشمی سرمم است تو که من در چشم تو چو سرمه ها میاد میرفته میمیرم در همان زلفان و چشمی سرمم است تو چشم تو چه سرمه ها میاد میرفته من اینجا چون سر موه در آتش ماندم پیچم من اینجا چون سر موه در آتش ماندم پیچم نگه ما با سروی قامتت آزاد میرفته نگه ما با سروی قامتت آزاد میرفته تو میرفتی و با تا زمان گایا زمین میرفت تو میرفتی و با تا زمان گایا زمین میرفت چو من در حالت مرگ ولی تو شاد میرفتی چو من در حالت مرگ ولی تو شاد میرفتی تو رو در دشتی مهتابی بدیدم همچو مهتابه مگر آباد کردن دشتی ناباد میرفتی مگر آباد کردن دشتی ناباد میرفتی تو راه ماه فیض آباد عمر انتظار عثمان
суруди моҳи файзобод шеър аз усмон шарифзода бояд суруде мебуд ки бисёр дӯстдоштанӣ байни мардуми файзобод, вале маҳорат, санъат, истеъдоди бузурги дӯстмурод алиев тавонист ин сурудро суруди дӯстдоштании тамоми мардуми тоҷикистон гардонад. Ва ҳатто пас аз солҳо ин сурудро бо ҳамон гуна муштоқӣ, бо ҳамон гуна шавқу завқи пештара гӯш мекунем, ҳамон гуна ҳаловат мебарем. Ташаккур ки ин сурудро барои мо сурудед. ин на танҳо як духтарони зебои ноҳияи файзободро нависанда дар назар доштааст, албатта зебогии зани тоҷикро низ дар назар доштааст ва устод ҳам бениҳоят оҳанги дилчасп ба ин интихоб карда сурудааст. Чун суханҳояш самимист ва гумон мекунам дарди бисёре аз ошиқон аст ва як оҳанги бисёр самимӣ ҷур карданд ва суруди як дилнишин, дилчасп баромадааст. Аз таърихаш чӣ хотирот доред? Чӣ гуна ин сурудро бори аввал суруда будед? Кай суруда будед? Бо ҳамроҳи устод месурудем ин сурудро дар консертҳо месурудем. Ва чун гуфтед мо якҷоя борҳо суруд сароида будем, баротон баҳои чанд медоданд? устод доим механдиданд, мегуфтанд хуб мешавад, хуб мешавад. Аз гуфтаҳо бармеояд ки мо баҳои севним ҳамин хеле баҳо мегирифтем. Вале ба ҳар сурат ҳамон муҳаббате ки ҳамон ихлосе ки шумо доштед имрӯз шуморо то ба сатҳе расонидааст ки сурудҳояшонро бисёр зебо, чуноне ки устод суруда буданд ҳамон гуна бисароед ва ҳамон гуна мардум бипазиранд. Албатта кӯшиш мекунем, ҳаракат мекунем. Инҷо боз гуфта метавонем ки устод дар баробари оне ки бисёр як ҳофизи хуб буданд, бисёр як овози хуб доштанд, инчунин ҳунарманд, яъне актёри хуб низ буданд ва ҳатто дар хотираи ҳунарпешаи халқи Қиёмиддин Чақал ҳамчун як ҳунарманди бисёр ҳирфаӣ сабт гардидааст. Зеро мегӯянд ҳар гоҳе ки ман як нақшро ба ӯ пешниҳод мекардам, ҳаргиз не намегуфт ин чӣ хел мешавад, мегуфт ва ман мегуфтам ки хуб мешавад, ту аз уҳдааш мебароӣ ва ҳамин хел ҳам мешуд, яъне ӯ метавонист. Шумо дар ин бора чӣ хотира доред? Як саҳнаро ёдрас мешавам, талабаи мактаб будам, омадам ман тамошо. Устод нақши шоҳ кадушоҳро бозида буд онҷа. Нақшҳои асосиро аслан мебозиданд? Бале, нақши асосии кадушоҳро мебозид. Ва бисёр нақшҳоро бозидааст, лекин ман ҳамин нақшро вақте ки дар ёд дорам, хонандаи синфи 8 будам, омадам маҳорати хуб қатӣ иҷро карда буд. бевосита рӯзгори шумо рӯзҳои пайваст буд бо устод. умуман шахсияташонро чӣ гуна дар хотир доред? Чӣ гуна инсон буданд ки масалан мо наметонем, мо бештар аз касбияташон огаҳ ҳастем ва кам-каме аз масалан хотироти дӯстону рафиқону шогирдонашон мешунавем, вале шумо ки бо онҳо ҳамсуҳбат, ҳамнафас будед, ҳамнишин будед, чӣ гуна дар хотир доред? вақте ки аз маъракаҳо меомадем, шаб дер меомадем, ронандаро ҷавоб медод ки шогирд қатъибан хонада меистад. Дар хонааш бисёр шахси хоксор буд, меҳмондӯст буд, бисёр сайргашт, шикоро нағз медид. инчунин табиатро хеле дӯст медошт. Бале, шояд аз он ҷо ягон ба худ ягон чиз мебардошт, ягон оҳанги нав пайдо мешуд аз табиати зебои диёр илҳом гирифта. Бале, доим дар ҳалқаи ёру дӯстон буд. хонаи устод беодам набуд. Шабу рӯз маърака, тӯй, дӯстон ҷамъ мешуданд. Доим ҳамин хел дар гирди дӯстон буд. шояд аз ҳамин сабаб бошад ки ҳатто баъд аз гузашти солҳо низ имрӯз хонаи устод ба тарҳи ҳамон пештарааш нигоҳ дошта мешаваду ҳар гоҳ мераванд ҳамкасбонашон, ҳамнишинонашон онҷо хабар мегиранд. Бале. ва шояд маҳфилҳо низ ташкил мекунанду онҷо менишинанд. ҳар сол ёдбуди шодравон гузаронида мешавад. 18 апрел аст? Бале, 18 апрел. Зиёда аз 60-70 нафар, 100 нафар мухлисон аз гӯшаву канори ҷумҳурӣ ба он ҷо ташриф меоранд, суруд мехонанд, ёдбуди он касро мегузаронанд. меҳри зиёд доранд нисбат ба дӯстмурод устод. ва медонед ҳунарманди халқи Тоҷикистон Нигина Раупова чунин гуфтаанд, санъаткор то чӣ андоза санъаткори аслист, танҳо пас аз гузаштани солҳо муайян мегардад. Пас аз гузаштани
عمری که صنعتکار دارد معین میگردد. وقتی که مخلصانش باز او را یاد میکنند، وقتی که سال به سال مخلصش زیادتر میگردد و کم نه، پس آن معلوم میگردد که در حقیقت همو هنرمندی خلقی است، هنرمندی دوست داشتنی است. و این را ما در حیات گذشته و گویم حاضره دوست مراد علی میبینیم. یعنی حاضر هم خاطر او زنده است، یادی او زنده است. بله. و بزرگی دیگرشان باز در همین است که پس از گذشت 1 سال پس از وفات استاد علاقه محفل دوست مراد خانی تشکیل کرده شد. هر سال در این محفل یک چهره نو کشف می‌گردد. بله. یک نفر بر روی صحنه می آید که بسیار قدر میکند ایجادیات استاد را. بله. در کجا تشکیل کرده می شود این محفل؟ یادبود شادروان استاد دوست مراد علیف در قصر فرهنگ فیلارمونی خلقی ناحیه فیض‌آباد تشکیل کرده می شود. بسیار یار دوستان جمع می شوند. از جمله من همون یک روز پیشکی آمده تیپتوهای دوست مراد رو مانده بیرونده، مردم دا همون سردای همون دوست مراد علیف رو میفهموند. هستن بسیار شاگردانش من، گلمراد بیگ مرادوف، حسن شریفوف، من رستم جان بابیوف من اینجا حضور دارم. مکتب صنعت به نام دوست مراد استاد علیف دوست مراد گذاشته شده است که جوانانی نو تربیت کرده با وی رسانده ایستادند. خودی من در مکتب میانه با خوانندگان درس موسیقی میگم، بغیر از اونی که در فیلارمونی فعالیت دارم. و بزرگی استاد رو بینید که خوانندگان صنف 6 7 9 11 بسیار سرودهای استاد دوست مراد رو خواهش میکنن که استاد ما به همین سرودها رو سرایید آموزنید سرایید همین سرودها رو. اینا هم از یک مهر و محبتی بی نهایت به اندازه زیاد بودن نسبت به همون دوست مراد علیف می باشد. روح شاد باد. هرچند بسیار سخنها هم کنیم در باره استاد کم است. تمامی آن سرودهایی که استاد سرودند بیشتر اگر متنش را دقت دهیم خیلی صمیمی است، خیلی زمینی است، به مردم نزدیک است و گویا مردم از حیات خود یک چیز را میگیرند که بسیار مانندی دارد به همون گفته ها. به مثل همون سروده که تو را من دوست میدارم، گمان میکنم همین حالا پیشنهادی بینندگان میکنم. بله. مرحبا. اگر تیرم به سر بارد تو رو من دوست می‌دارم. اگر چرخم بفرد تو رو من دوست می‌دارم. اگر چرخم سلای منی گل تو یک توی منی گل سلای منی گل. اگر جانم رمق دارد تو رو من دوست می‌دارم. اگر جانم رمق دارد تو رو من دوست می‌دارم. اگر ارزون نیاز من همه سوز و گدازی من
اگر عرض نیاز من همه سوز گدازی من و گوشی تو نمیفارد تو رو من دوست می‌دارم و گوشی تو نمیفارد تو رو من دوست می‌دارم اگر گردون دنیا گدام نمیگذارد که شاد باشم گذارد یا نمیگذارد تو رو من دوست می‌دارم گذارد یا نمیگذارد تو رو من دوست می‌دارم قسم بر خالی ابرویت قسم بر شعله‌ای مویت قسم بر چشم خمارت تو رو من دوست می‌دارم قسم بر چشم خمارت تو رو من دوست می‌دارم وقتی یک شعر بزرگ زیر آهنگ بزرگ از آوازی بزرگ شنیده می شود واقعا یک اثر بزرگ روی کار می آید که به قلب های هر یک خرد و بزرگ تاثیر می کند کار می کند و این سرود نیز در قطار همین گونه موسیقی است همین گونه اثر است و وقتی ما به ایجادیات استاد دوستمراد علیف نظر می اندازیم معین می گردد که ایشان هم از اشعار کلاسیک سرودند سرودها هم از اشعار معاصر نوابسته از آنه که سرودهای خلقی را بیشتر می سرودند بله 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 و اینچنین خاطره های عجیب هست در یاد مردم در یاد همزمانان این کس در یاد همنشینانشان و از گوش به گوش میگذرد چنین قصه ها باز قصه دیگری هست که ما شنیدیم از کارگردان سابقه دار تلویزیون حلیم سنگین نقل میکنند که وقتی امتحان بود ما به دانشکده صنعت داخل شده ایستاده بودیم همین وقت آموزگاران دعوت میکنند دوستمراد علی را و این کس همین خیلی رباب نواخته می درآیند و از پس این کس حلیم سنگین دایره نواخته می درآیند و یک سرود عجیب آنجا زمزمه می کنند در این هنگام همین آموزگاران هم گوش می کنند به وجد می آیند میگن انا انسامبلی تیار قبول میکنیم شما بله 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 و این گونه قصه ها بسیار است گمان میکنم بله من هم در وقتی داخل شوی و من گفتن از کجا میشوی من گفتم از فیض‌آباد گفتن که از استاد دوستمراد علیف یگان سرود خوانده میتونی خب من یک سرود از استاد دوستمراد علیف خواندم آنها به اختیار مرا قبول کردند کدام سرودشان را ای دلی شیدا چه جوی صحبتی جانان را هم نشینی خود نسازند عاقلان دیوانه را هم نشینی خود نسازند عاقلان دیوانه را زشتی را کس ازش دل نبود نشان زشتی را کس ازش دل نبود نشان یاد باید کرد پند
گنج در ویران را یاد باید کرد پنده گنج در ویران را. وقتی من این سرود رو تا آخر سرودم مهرمان نظرش گفتن که دوست مراد علیف بسیار کادرهای خوب تیار کرده با دانشگاه ما میفرستند و به همین خاطر من در دانشگاه هنرهای زیبای تاجیکستان داخل شده آن را با موفقیت ختم نمودم. هر یک صنعتکار، هر یک هنرمندی که از ناحیه فیض‌آباد نام برآورده است واقعا موفق شده است، نامی شده است، حرفه‌ای شده است. این شاید از تاثیر آب و هوای خوشش باشد، منظره های خوشش باشد که استاد نیز دلباخته همین آب و هوا، همین منظره زیبا بودند و میخواستند باغ برپا کنند حتی که متاسفانه عمر امکان نداد. این نیت یعنی اخترش استاد را دوستانشان ادامه دادن باغ برپا کردن. او رو کردن. در میخواستم تپه‌ای که هست کاپگریس همونجا را میخواست باغ بنیاد کنند. استاد من از دخترهای زیبا الهام میگرفت، از طبیعت زیبا، از طبیعت زیبا، از زنی تاجیک بسیار سرود داشت درباره عشق و محبت، زندگی، زیبایی. من دوست می‌دارم جمال دختران، دوست می‌دارم جمال دختران، روشنی مهر ماه اختران، روشنی مهر ماه اختران. دوست می‌دارم بهار نازنین، دوست دارم ناز پرور کودکان، دوست دارم ناز پرور کودکان. من این سرودها رو می‌سراید درباره تاجیکستان که حالا من با اجازه شما یک سرود در وصف تاجیکستان آهنگ استاد دوست مراد علیف رو پیشکشی تماشابینان می‌گردم. چشمه خورشیدای تاجیکستان، تاجیکستان، گلشنی مهر و وفای تاجیکستان، تاجیکستان، گلشنی مهر و وفای تاجیکستان، تاجیکستان، گوشه صلح و صفای تاجیکستان، تاجیکستان، گوشه صلح و صفای تاجیکستان، تاجیکستان، تو همیشه دلربای تاجیکستان، تاجیکستان، تو همیشه دلربای تاجیکستان، تاجیکستان.
تاجیکستان تاجیکستان یک سو برق و چشم ساران یک سو اوجی که ساران دو چنار لدهای تاجیکستان تاجیکستان یک سو برق و چشم ساران یک سو اوجی که ساران دو چنوری دیده های تاجیکستان 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 تاجیکستان. دوستان عزیز، با انا همین تصویری زیبایی که نسبت به این دیار زرخیز بود، نسبت به این میهنی عزیز بود، با انا همین سرود زیبایی که بخشیده بود به تاجیکستان، این شام برنامه خاطره ها به اتمام میرسد و ما بسیار خوشحال بودیم که روبروی خود دیدیم چهره های آشنا را، چهره های بسیار عزیز را از فیلارمونیای خلقی ناحیه فیض‌آباد به نام نگین رؤوفова اینچنین بازخوانی کردن سرودهای حافظی خلقی تاجیکستان دوستمراد علیف را قربان علی آدینایف. باری دیگر خوش آمدید. سلام.